Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Voice TV Rwanda, mwebwe mubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Bifurije kugira intangiriro nziza z'icyumweru cyiza. Ingabo z'umuryango w'iterambere ya Afurika y'Epfo SADC zari zimaze igihe kirenga umwaka umwe mu butumwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu butumwa bwari bwisesamiye DRC zatashye zinyuze mu Rwanda zikabanza kwisunganyiriza muri Tanzania, aho nyuma zikazajya mu bihugu zaba ziturutsemo. Izi ngabo zageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigiye gufasha ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kurwanya umutwe w'inyeshyamba wa AFC M23, ariko nyuma y'umwaka by'umwihariko muri Mutarama 2025 M23 yazigote mu mujyi ya Sake na Goma mu burasirazuba bw'iki gihugu zibura uko zawuvamo. Cyari cyarajyanye ingabo za SADC mu butumwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu butumwa bwari bwisesamiye DRC nticyavuzweho rimwe, kuko hari abashinje ibihugu byoherejeyo ingabo kujya gushakayo amabuye y'agaciro. Ibihugu byari byoherejeyo ingabo ni Afurika y'Epfo, Tanzania, Malawi, mu bihugu 16 bigize uyu muryango wa SADC. Ibi byatumye tariki 13 Werurwe 2025 abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa SADC bafashe umwanzuro wo guhagarika ubu butumwa. Mu kiganiro n'abanyamakuru tariki 4 Gicurasi 2025, General Mwaya yavuze ko ingabo za SAMI DRC zizava Igoma n'ibikoresho byazo zikanyura ku butaka bw'u Rwanda bigeze muri Tanzania, aho yavuze ko iyo gahunda yatangiye ku itariki 29/2025, aho baterangiranye n'imodoka 13 n'itsinda ry'ibanze ryarimo abantu 57 bamaze kugera muri Tanzania. Yavuze ko ikindi cyiciro cy'abasirikare kizataha tariki 4 Gicurasi 2025, ariko ibikorwa byo kuvana izi ngabo burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikazarangirana n'uku kwezi kwa Gicurasi. Rero ibyo nibyo zaraye zikoze, kuko zatashye ku mugoroba wa tariki 4 Gicurasi 2025, aho zavuye ku mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zijya muri Tanzania. Naho inyeshyamba za AFC M23 zafashe akandi gace ka Runyasenge. Abarwanyi ba AFC M23 bigaruriye umujyi wa Runyasenge muri Grupoma ya Musindi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko byatangajwe na FARDC kuri iki cyumweru. Mu itangazo rigenewe abanyamakuru, ubuyobozi bw'ibikorwa bya gisirikare bya SCOA ya mbere muri Grenade y'Amajyaruguru bavuze ko uko ari ukurengana ku ihagarikwa ry'imirwano ndetse n'ingamba zose zafashwe mu biganiro bya Doha. Igitero kivuga ko cyagabwe mu gace ka Rusenge ku nkengero z'ikiyaga cya Edward tariki 2 Gicurasi 2025. FARDC yakomeje itangaza ko ifite uburenganzira bwo kwihorera ku mpande zose niba iri terabwoba rya M23 rigikomeje. Nshuti bakunzi ba Voice TV Rwanda, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yatangaje ko kuzahura umubano w'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi bikomwa mu nkokora na Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungira yatangaje ko ibiganiro bigamije kuhuza umubano w'u Rwanda n'u Burundi bigikomeje, icyakora bikomeje kudindizwa na Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ukomeje kugaragaza imvugo zibasira u Rwanda. Yabitangaje ku itariki 4 Gicurasi 2025 mu kiganiro inkuru mu makuru cya RBA tariki 10 Werurwe 2025. Intumwa zikora mu bijyanye n'ubutasi bw'u Rwanda n'iz'u Burundi zahuriye mu ntara ya Kirundo ziganira ku kibazo cy'umutekano byateje umwuka mubi mu mubano w'ibihugu byombi. Imwe mu ngingo ikomeye zaganiriweho ni ukuba u Burundi bwarafunze imipaka yabwo n'u Rwanda bwafunze muri Mutarama 2024. Minisitiri Olivier Nduhungire yavuze ko ibiganiro bigikomeje ndetse ko iyo yahuye na mugenzi we w'u Burundi bagaragarizanya ubushake bwo gukemura ikibazo kiri hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi kugira ngo bibane neza. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Nduhungire yagize ati: ariko ikibazo tugira ni uko rimwe na rimwe Perezida w'u Burundi atanga ikiganiro mu bitangazamakuru mpuzamahanga ashinja u Rwanda bikaba bitudindiza mu byo twifuza. Ntabwo ari Abanyarwanda gusa n'Abarundi bifuza ko twagarura umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi. Minisitiri Olivier Nduhungire yagarutse ku biganiro Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse kugirana n'igitangazamakuru mpuzamahanga ashinja u Rwanda ngo rushaka gutera igihugu cye, ibintu u Rwanda rudahwema kugaragaza ko nta shingiro bifite. Yakomeje agira ati: bivuze ko ibyo biganiro bitudindiza, ariko ntabwo biduca intege mu gushaka amahoro n'u Burundi nuko umubano wakongera kumera neza. Kugira ngo ibyo bigerweho, Minisitiri Olivier Nduhungire yavuze ko u Rwanda rwifuza ko impande zombi zakomeza gukorana ku rwego rw'umutekano, ariko n'imvugo zibasira ikindi gihugu ku mpande zombi zikagabanyuka. Akomeza agira ati:
cyane ko izo mvugo ziba zidashingiye ku kuri. Iyo uvuze ngo u Rwanda rushaka gutera u Burundi, ibyo ntabwo biba bishingiye ku kuri, n'Abarundi ubwabo barabizi. Twifuza ko izo mvugo zagabanyuka ku ruhande rw'u Burundi, hanyuma tugakomeza gufatanya, igihe nikigera umubano uzongera ugaruke. Muri Mutarama 2024 nibwo guverinoma y'u Burundi yafunze imipaka yose ihuza igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda. Ibi byabaye nyuma y'amarenga Perezida Evariste Ndayishimiye yari yaciye mu ijambo risoza umwaka wa 2023 akora ko ashobora gufunga imipaka ihuza igihugu cye n'u Rwanda nyuma yo kurushinja gufasha umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwe. Ni mu birego u Rwanda rwateye utwatsi rugaragaza ko nta shingiro bifite, dore ko ibice Red Tabara yanyuzemo itera igihugu cy'u Burundi ntaho bihuriye n'u Rwanda. Nyuma yo gufunga imipaka, Ndayishimiye yagiye agaragara mu mvugo zitandukanye zishinja u Rwanda ko rushaka gutera igihugu cyabo, nyamara u Rwanda rukabihakana rugaragaza ko nta shingiro bifite. U Rwanda rwemeje ko ruri mu biganiro na Amerika mu kwakira abimukira. Guverinoma y'u Rwanda yemeje ko iri mu biganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigamije kwakira abimukira bahungira muri icyo gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ibi nabyo byagarutswe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungire, yemeza aya makuru avuga ko ibihugu byombi biri mu biganiro. Ahangaha yagize ati "Ayo makuru niyo turi mu biganiro na Amerika." Yavuze ko atari ubwa mbere u Rwanda rwakira abimukira, kuko rwakiriye abari mu bibazo muri Libya ndetse rwanahoze mu biganiro n'Ubwongereza, kandi rwiteguye gufasha abimukira bose bafite ibibazo hirya no hino ku isi. Mu kiganiro na RBA kuri iki cyumweru tariki 4 Gicurasi, Minisitiri Nduhungire yavuze ko ibyo biganiro bikiri mu ntangiriro, gusa bizagenda bitangazwa uko intambwe izagenda iterwa. Yagize ati "Turi mu biganiro na Amerika, ntabwo birarangira ku buryo twavuga ko bizagenda uku. Ibiganiro birahari, ntibirarangira, muzabimenyeshwa. Biracyari mu ntangiriro, ariko turi kuganira kuri ibyo bibazo by'abimukira." Si ubwa mbere u Rwanda rugaragaza ubushake bwo kwakira abimukira bahurira mu nzira n'ibibazo bitandukanye birimo kubura ubuzima, kuko tariki 14 Mata 2022 rwasinyanye amasezerano y'ubufatanye n'Ubwongereza mu bijyanye no kwakira abimukira hamwe n'ubufatanye n'iterambere ry'ubukungu. Ni amasezerano yateganyaga ko u Rwanda ruzakira abimukira babaga mu Bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ariko nyuma y'umwaka ayo masezerano aza kuvugururwa bitewe na zimwe mu ngingo zagiye ziyatambira, zirimo ibyemezo by'inkiko. U Rwanda rwari rwiteguye kwakira abimukira mu buryo bwuzuye, ariko umwanzuro uza gutambirwa n'inkiko z'Ubwongereza n'ubuyobozi bushya aza guseswa. Amerika yinjiye mu mugambi wo kohereza abimukira mu bindi bihugu. Abimukira bajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bunyuranyije n'amategeko, nyuma y'uko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yongeye kujya ku butegetsi. Mu kwezi k'Ugushyingo kwa 2024 nibwo byatangajwe ko itsinda rya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump riri kwiga ku buryo bwo kohereza abimukira bari muri icyo gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko birimo n'u Rwanda. Amerika iteganya gusubiza iwabo buri kwezi abimukira nibura 30,000 biganjemo abo mu buryo bw'amagendo banyuze ku mipaka ya Mexique. U Rwanda rwiyemeje gufungurira amarembo impunzi n'abimukira bo hirya no hino ku isi rushingiye ku mateka yarwo. Muri 2019 rwasinye amasezerano y'ubufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi, agamije kwita ku mpunzi n'abimukira baturuka muri Libya bamaze kuza mu byiciro birenga 20. Kugeza uyu munsi u Rwanda rucumbikiye impunzi zirenga 135,000 ziganjemo izaturutse mu bihugu bihana imbibi n'ahandi. Tubakunze za Voice TV Rwanda, kandi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Nduhungire yagarutse ku byo kurandura FDLR, ishoramari na Congo. Ibi yabigarutse nabyo yabivuye umuzi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungire yagaragaje ko u Rwanda rushyigikiye amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ari nayo mpamvu rwashyizeho umukono ku masezerano n'iki gihugu agamije gukemura iki kibazo giherewe mu mizi. Yabigarutse mu kiganiro na RBA cyaganiraga ku ngingo zitandukanye zirebana n'umubano hagati y'u Rwanda n'ibihugu byo mu karere, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo ku itariki 25 Mata 2025 byasinyanye amasezerano i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amasezerano agena amahame y'ibanze yo gukemura mu buryo burambye ikibazo cy'umutekano muke uri mu karere k'ibiyaga bigari. Aya masezerano yasinywe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungire na Therese Kayikamba Wagner wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, na mugenzi wabo wa Amerika Marco Rubio yari umuhuza.
Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungire yabajijwe impamvu u Rwanda rwashyizeho umukono kuri ayo masezerano avuga ko rushyigikiye ko akarere kagarukamo amahoro. Aho Minisitiri Olivier Nduhungire yagize ati twashyize umukono kuri aya mahame kubera ko dushyigikiye amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dushyigikiye amahoro mu karere kacu kandi twabigaragaje mbere y'uko ibi biganiro bishya byaje. No mu biganiro byitwaga ibya Rwanda Nairobi twashyiraga amahoro ku kibazo cy'umutekano muke cyugarizwa n'ibiganiro ariko bijya mu mizi y'ikibazo. Nduhungire avuga ko kugeza ubu intambwe imaze guterwa uko hari igikorwa cy'ibiganiro bihagarariye bibera i Doha muri Qatar ndetse no gushyiraho abahuza batandukanye bagamije gufasha gukemura iki kibazo. Bamubajije kujya kurandura FDL uko bizakorwa, Olivier Nduhungire asubije ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bihe bitandukanye yakomeje gushinja u Rwanda gutera igihugu cye no gushyigikira inyeshyamba za M23. U Rwanda ntirwahemye kwamagana ibyo birego ahubwo rugashinja leta ya Kongo gukorana n'umutwe wa FDL uri mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Olivier Nduhungire avuga ko kimwe mu biri kuganirwaho n'abahuza batandukanye barimo no kureba uko umutwe wa FDL urimo abasize bakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu Rwanda warandurwa. Avuga ko kugira ngo uyu mutwe urandurwe ari uko leta ya Kongo nayo ubwayo yabigiramo uruhare ndetse ko biri kuganirwaho. Olivier Nduhungire yagize ati gukemura ikibazo cya FDL bizagomba ubufatanye bw'ibihugu byombi ndetse hakaba n'izindi ngabo kuko mu biganiro bya EAC na SADC twavuze ko hashobora gushyirwaho ingabo zihuriweho hagati ya Kongo n'u Rwanda zizadufasha ariko biracyari mu biganiro. Ibyo gukorana n'ishoramari na Kongo nabyo yabigarutseho avuga ko ubusanzwe u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bihuriye mu miryango iharanira iterambere ry'ubukungu nk'Afurika y'Iburasirazuba ICGLR mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari ndetse na COMESA. Mu masezerano y'u Rwanda ruheruka kugirana na Kongo i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu byombi byemeranyije gushyigikira intego zayo bikongerera ubufatanye mu ubucuruzi no mu ishoramari. Hashingiye ku mikoranire y'imiryango, ibihugu byombi byemeranyije gushyiraho uburyo bwo gukorera mu mucyo kugira ngo buri ruhande ruzabone inyungu mu mutungo kamere w'akarere gafite binyuze mu bufatanye bw'ishoramari. Kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungire asanga aya masezerano yasinywe azarangiza ibibazo byo kutumvikana no gufungura amarembo y'ishoramari hagati y'ibihugu byombi. Aho yakomeje agira ati turi mu biganiro na Kongo dushyiraho amasezerano y'amahoro, bivuze ngo aya masezerano y'amahoro agomba gukemurwa n'ibibazo byose dufitanye. Ntabwo twasinya amasezerano na Kongo kandi indege zacu zitabasha kunyura mu kirere cya Kongo, kandi byose bizaganirwaho bikemurwe. Amahoro niyo azatuma tubyaza umusaruro ubukungu dufite mu karere. Akomeza agira ati muri ayo mahame twavuze ko tugomba gufatanya mu byerekeye amashanyarazi, kubungabunga pariki z'igihugu, ibyerekeye kubyaza umusaruro amabuye y'agaciro no kuyongerera agaciro. Ibyo nibyo twifuza, ariko kugira ngo bigerweho nuko tubanza gukemura ibibazo navugaga by'umutekano. Hashize igihe umutekano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urimo agatotsi, Kongo yafashe umwanzuro wo guca umubano n'u Rwanda yirukana uhagarariye u Rwanda muri icyo gihugu. Icyakora hari icyerekezo kiganisha ku kongera guhuza nyuma y'uko abahuza batandukanye barimo uwashyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Qatar ndetse na Amerika batangije ibiganiro by'amahoro hagati y'impande zombi zihanganye. Ndagushimiye abanyirange kuva ku munota mbere kugera kwa nyuma. Iya Voice TV Rwanda, ijwi ry'ukuri, ijwi ry'amaroto, ijwi ridasubiye inyuma, duhagaze ku ny'ukuri, tuvuga ibyagize ubwo tumenyekanisha ukuri kubitazwi, duharanira ukuri n'ubutabera, amahoro, amahirwe n'imigisha kuri mwebwe. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri Voice TV Rwanda, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi.